Yesu nashimwe cyane abakunzi b'Urukundo Gatatu TV. Uyu munsi nje kubabwira ibyo natumweho ngo ndababwire. Bene data nshuti z'umusaraba mwebwe muri ko murafata amasengesho kwisonzesha, Imana yampaye inyishu ngo ndababwire. Sinzi ngo namasengesho ameze gute uri muri isonzesha, sinzi yariyo, ariko Imana yampaye ijambo ndakubwire. Urashobora kuba uri kurayipinga ariko ntaco bimbwiye, kubera ko Imana yambwiye ko ndangurura, Imana yambwiye ko nsemerera. N'amagambo ari muri Yesaya igice 58 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Reka ndakubwire, niba uri muranyumva, niba uhari usenga amasengesho yo kwisonzesha, iminsi umaze usenga urayizi, niba ufata umunsi umwe cyangwa se indwi zibiri cyangwa se y'ukwezi urabizi, kandi ano magambo nahawe n'amagambo y'abantu bose barimo barisonzesha. Yamara uri n'ugutwi niyumve icyo Umwuka abwira ishengero, uri n'ugutwi niyumve icyo Umwuka abwira itorero. Mwene data, umaze igihe usenga wisonzesha, kandi urimo urabaza Imana ngo ni kubera iki itakwishura. Ibyo ngibyo urabivuga, uri kurabivuga. Reka dusenge hanyuma mbandanye wumva amagambo Imana yakwishuye. Imana irimo irakwishura wewe mwene data, Imana irimo irakwishura inyuze mwaya magambo. Yambwiye ngo ndangurure, yambwiye ngo ndababwire, kuko ntago ari wowe gusa, n'abantu b'iyisi barimo barisonzesha. Dusenge Imana. Uwera Mana ya Isiraheli, dore nicaye imbere ya kamera nje kuvuga bya bindi wampaye. Mwami Yesu, ndakwinginze urungike Umwuka wera kugira ngo amanuke we yivugire mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Aya n'amagambo akomeye uri kurabwira abantu bawe, ndakwinginze Mwami Yesu, abamarayika bamanuke maze bankikuze mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Mwami, ndakweretse imitima y'abantu bagiye kuyumviriza. Mwami Yesu, ubagire neza, ubafungure kugira ngo amagambo yawe yinjire. Ndirukanye imyuka mibi yose mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Urakoze Mwami w'abami, sabye nizeye kubyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Ufite Bibiliya nuzingurure muri Yesaya 58 ku murongo wa 3 tugeze ku wa 4, ni mirongo 2. Mw'iyi mirongo 2, umwe uvuga ukuri kurasenga, uwundi wa kabiri uriko uravuga inyishu zawe. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Barabaza bati, mbega igituma twisonzesha nturuhe ubibona ni kuki? Ubwo nabariko barabaza Imana. Yamara mwene data, ni wumve barimo barabaza Imana. Igituma twibabaza nawe ukabyirengagiza ni kuki? Ibyo nibibazo barimo barabaza Imana. Reka mbandanya. Imana nayo irimo iravuga aha, erega biterwa nuko ku munsi wanyu wo kwisonzesha mupfa kwikorera ibyanyu, mugakoresha nabi
abakozi banyu bose. Reka ano magambo ndasubire kugira ngo mwumve neza. Barabaza bati, mbega igituma twisonzesha nturuhe ubibona ni kuki? Igituma twibabaza nawe ukabyirengagiza ni kuki? Erega mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwisonzesha muva kwikorera ibyanyu, mugakoresha nabi abakozi banyu bose. Murumva amagambo Imana irimwe irabishura. Hariho n'ayandi rero Imana irimwe irabishura. Ahangaha tugiye ku murongo wa 4 neza rero. Murumva ibyo muri ko murasengera mwebwe ubwanyu. Imana irimwe irabivuga ahangaha neza cyane. Tugende ku murongo wa 4. Raba ico mwisonzeshereza n'amahane. Murumva, mwisonzeshereza amahane n'imitongano. Mwisonzeshereza imitongano bishatse kuvuga ko ata bintu bizima mwebwe mwisonzeshereza. No gukubitana ibipfunsi byo kugiriranira nabi. No gukubitana ibipfunsi byo kugiriranira nabi. Ngibyo ibintu muri ko murisonzeshereza mwebwe. Erega ukwisonzesha kwanyu ko muri iyi minsi siko kotuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ukwisonzesha kwanyu ko muri iyi minsi ntago ariko kotuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ndibaza murumvishije inyishu yanyu. Ukwisonzesha kwanyu ko muri iyi minsi ntago ariko kwatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Kubera iki? Mwisonzeshereza amahane, mwisonzeshereza ibipfunsi byo kugira abagenzi banyu nabi, mwisonzesha mu mubahesha abagenzi banyu. Ngo ntago yampaye ikimazi ngo Mana ngo mubohe ngo ibyo rikarakura ngo ntibize bikunde. Ibyo nibyo muri ko murisonzeshereza. Amasengesho yanyu n'amasengesho apfuye, n'amasengesho apfuye. Imana ro ntago ari umwana w'umuntu ngo ikora ibyo iri kurasengera ntibibaho. Mwebwe ro muri kurasengera kugira ne bagenzi banyu. Mana nyicira uriya yangejeje habi. Mana mvanira mu kazi uriya aranyishe. Mana ngirira uku uriya arandembeje. Reka ndakubwire, Imana ni Imana. Imana ntago ari umuntu. Imana ntago ari umuntu mwene data ngo yumva amasengesho y'ubupfu. Wewe urimo urasenga amasengesho apfuye. Ese ugiye kumbwira ko amasengesho yawe urimo urasenga Imana yayumva? Muri ko murasenga amasengesho yo kwicisha abagenzi banyu. Ngo Mana ngo uriya mugabo yangiriye nabi ngo ndakwinginze niyagenda mu muhanda imodoka imukubite. Ese ayo masengesho Imana yayumva? Uzi gute kuriya muntu yakugiriye nabi ko Imana idafite umugambi wo kumukoresha mu kazaza kiwe? Wowe ugasenga ngo imwice. Ntishobora kumwica. Imwicira iki? Musenga amasengesho y'ubupfu. Muri ko murasenga ati Mana yanjye atiriya ndayuriya muntu ntizivuke. Mbese musenga amasengesho yo kubohesha abagenzi banyu. Reka ndakubwire, Imana yo mu ijuru ntishobora kumva amasengesho apfuye. Mukwiye kwihana mukagaruka ku Mana. Muri ko murafata amasengesho y'iminsi 7, mugafata amasengesho y'iminsi 3, yamara mukanazamura, yamara amasengesho apfuye. Mushaka kugira n'abagenzi banyu.
muri ko murasenga ngo Imana ibahe mbese kugira ngo mukubitane ibipfunsi. Reka ndakubwire mwene data, ubwo ni wabugize ngo Imana n'umwana w'umuntu ushobora gutegeka uko wishakiye. Imana ntushobora kuyitegeka, ntibibaho. Imana ni Imana. Wewe rero ujye utekereza ngo Imana igukorere, ndakubwije ukuri, irareba. Mwebwe mutekereza kwicisha, Mana nyica uriya mugore aveho, ye baba we imwica, ntishobora kumwica. Mwebwe muri ko murabohesha bagenzi banyu, mugasenga, umugabohesha bagenzi banyu kandi muririmba hamwe, ukabohesha mugenzi wawe kabisa, muririmba hamwe. Amasengesho musenga nayo kugira nabi bagenzi banyu, Imana ntishobora kubishura. Umviriza, wowe uri murasenga no masengesho, ngiye rero ijambo rirakujeho, Imana ishobora kukwishura. Ntishobora gukora ibyo uri kurayibwira. Imana ntago ari umwana w'umuntu, si umuntu nkawe ngo uyikonore utware nk'uko utwaza remote hariho hose, cyangwa nk'uko wotwara imodoka. Kubera ko imodoka uyijana aho ubonye ushaka kuja, hariho hose ushaka kuja niwe utwara imodoka. Kandi imodoka uyiparikinga aho ahari maparikinga aho ushaka guparikinga. Imana ntago ari parikingi, Imana ntago ari imodoka. Imana ni Imana. Ntugire ngo ibyo uri kurasaba iby'ubupfu Imana irabyumva, ntibyumva. Yamarira kwishuriye mw'iri jambo, irakwishuriye mw'iri jambo. We wa muhanuzi wewe ugenda utuburira abantu banse kuguhereza ibyo wabasabye, maze ugaca ugenda kubabohesha ku Mana, ukagenda kubabohesha ku Mana. Imana ntumye ngo ndakubwire, ayo masengesho ntashobora kumvigwa. Iryo jwi ryawe ntishobora kumvigwa mu ijuru. Oya, kuko uri murasenga amasengesho y'ubupfu, uri murasenga amasengesho ateye isoni, amasengesho kabisa atanezeza Imana. Reka ndakubwire, ntago ushobora kwishugwa. Nimuhindukire, musabe Imana imbabazi, mureke gusengera bene wanyu nabi, mureke gusengera bagenzi banyu nabi, mureke kubabohesha kabisa. Mwene se ukamubohesha ngo Mana biya bintu acuje, ngo ndakwingize ntibize bitera imbere. Kubera iki ko mufite umutima mubi? Uwo n'umutima mubi ni na jalousie mufite mwebwe. Iyo utangiye gusengera umuntu nabi ngo twafite duhombe, uba ufite jalousie muri wewe. Hanyuma ukavuga ngo uri umukristo, uri mwashagira nawe mugenzi wawe, ugenda kumubohesha ku Mana. None Imana ntabyikoze. Imana ntabyikoze mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Iyo mitima yanyu nk'ibikoko mugende mwihane. Mufite imitima mibi mwebwe, mufite imitima mibi. Wewe urashobora gufata amasengesho y'iminsi 7 uri kurasengera umuntu ngo agire accident gapfe kabisa. Ugenda gusaba Imana ngo imwicire mu muhanda, imwicire hariho hose kabisa. Uvuga ngo uri umukristo, ese ayo masengesho Imana yumva gute koko? Wewe utari umwicanyi, wewe ubwawe ni umwicanyi, wewe ubwawe uri umwicanyi. Nugende kwihana, wihane. None ndakubaze, niba uri kurabohesha uriya yakugiriye nabi, none wewe nuriya ninde muzima? Mwese ntimuri babi, mwese muri babi. Rero icyo nakubwira mwene data, ni wihane kugira ngo ntuzurimbuke. Ayo masengesho y'ubupfu muri kumasenga Imana ntagira kirayumva, kandi ntago yanezererwa. Ahubwo ni wareba nabi ni wizakubita, ni wareba nabi niwe wizabomagura, ni wareba nabi. Ayo masengesho uri murasengera mugenzi wawe ngo Imana imukubitishe imodoka apfe, uni wareba nabi ayo masengesho azakugarukaho, ahubwo iyo modoka ikubite wewe. Ndakubwire, uri kurifuriza uriya mugenzi wawe nabi ngo Imana imubohe kabisa, imubohe ku buryo ta mwana azaronka. Ni wewe ahubwo urebe neza, Imana irashobora gufata uriya rubyaro rwawe wabyaye rukazarinda ruva mu mubiri rutaronsa umwana. Kubera iki? Iyo nabi uri kurakwera mugenzi wawe, iyo nabi uri muragira mugenzi wawe, yamara
reka gusenga amasengesho y'ubupfu utera Imana umujinya umengo yagukubita amashi. Buriya ndakubwire Imana izi mpijambo ngo ndakuzane nuko yagize ikirungurira ibyo bintu uri kuravuga. Upfuka amataso ufite ukagenda ku musozi ukagenda mu nzu ukamara iminsi ngo uri kurasenga usengera ubupfu usenga ngo ugire nabi mugenzi wanyu usenga ngo uje kugwana. Mana mpimbaraga nje kugwana, Mana mpimbaraga ese. Rero wowe nimba ushaka imbaraga zo kugwana wasabye imbaraga zo kugwana na shetani, ukareka gusaba imbaraga zo kugwana n'abantu. Kweri muri ko murakora na mujyanga Imana irabanezerewe, Imana ntago ibanezerewe. Ayo masengesho muri ko murasenga n'amasengesho y'umwarababaza Imana gusa. Yamara nimuhindukire mwihane, Imana mu ijuru ibabarire. Wewe urashobora gusenga amasengesho maze ugasenga kabisa wifuriza umwana mugenza we ko agwara akamugara akabika idebire. Ibyo byose ukabisengera kabisa, amasengesho y'ubwicanyi, amasengesho kabisa ariko arica kwera abantu. Mwebwe mukaja mugenda mu rushengo ngo mugiye kuririmba, ngo mugiye kuvuga ubutumwa, ngo mugiye kugira ibiki, ngo muri abakristo. Umwana wa mwene wanyu, umwana wa mugenzi wawe uri kuramusabira ngapfe. Erega n'imitima yanyu Imana irayibona, irabona ibintu bibarimo. Ibyo muri ko muratekereza muri bagenzi banyu Imana irikira bireba. Ubwo bugizi bwa nabi mwebwe mufite mu mitima yanyu, musenga Imana ngigire nabi bagenzi banyu. Ese muri ko murabikora kugira ngo bigende gute? Imana yo mu ijuru ntabwo ishobora gukora ibyo muri ko murayisaba. Imana yo mu ijuru ntishobora. Ayo masengesho yanyu ntashobora kugera mu ijuru. Ayo majwi yanyu, ayo majwi ni n'ay'ibisimba, ayo majwi n'ayabagizi ba nabi, ayo majwi Imana ntishobora kuyumva. Ayo majwi y'abantu babi ntishobora kuyumva. Wewe ubwo umutwaye Bibiliya ariko yamara urumwicanyi muri wewe. Wewe uguma ugenda kuririmba yamara umwicanyi muri wewe. Uri murafata amasengesho mu mutima wawe, Mana ngira naburiya, Mana ngira naburiya, Mana uriya yazamutse aransumbya, Mana genda ubomora ibyiwe. Rakubwire Imana ntabwo ishobora kubikora. Imana ntishobora gukora ibyo uri kurayitegeka. Kirazira kikazirizwa. Umenye ko Imana ari Imana, umenye ko Imana atari umwana w'umuntu ngo urayitegeka ngira bikora. Ntabwo ibikora. Gumana yarangiriye nabi, yarambabaje cyane. Yarangiriye nabi Mana yanjye, genda umugire nabi nawe, genda umunkubitire inkoni. Kubera iki usenga uko? Ni kubera iki usenga uko? Uzi gute ko Imana itazana izo nkoni nyene ikagukubita ngo ni wowe ukwiye gukubitwa? Kubera ko uri umukristo ntukwiye gusengera umuntu ngo Imana imukubite. Uzi inkoni y'Imana ukuntu ibabaza. Nimba yarakwibye amafaranga ushaka Imana imuca ukuguru, ndakubwire reka kwipfuriza mugenzi wawe nabi. Ushaka Imana imuca ukuguru, ushaka Imana imukure ku kuboko. Yarakwibye amafaranga ariko ushaka ngo Imana imuca ukuguru. Reka nakubwire Imana nikora uko. Ese uzi gute ko uwo muntu uri kurasaba ngo Imana ica ukuguru, uzi gute ko atari umukozi w'Imana? Muri mukazaza kiwe, mukazaza. Uzi gute ko atari umuririmbyi? Uzi gute ko Imana itazamwishimira? Mw'icyo gihe mureke gusabira abantu nabi kuko ntabwo muba muzi imipango Imana ibafitiye. Nimureke kuvumagura abantu kuko ntabwo muzi imipango Imana ibafitiye abo bantu. Nimugezaho ngaho ayo masengesho yanyu apfuye muyarekeraho, mureke kabisa, mureke. Imana yo mu ijuru ntabwo inezererwa no masengesho yanyu. Ntabwo inezererwa no masengesho yanyu bene data. Imana yo mu ijuru ntabwo ikubwira ngo wihorere.
kwihorera gusenga Imana, Mana mucu kuguru, Mana mucu kuboko, Mana mukubite. Urazi inkoni y'Imana, wewe urayizi, wewe mu Kristo umaze kumenya Imana neza, urazi inkoni y'Imana ukuntu Imana ikubita. Ese iyo nkoni uri muramwifuriza kuko buriya wowe Imana yayigukubita wayinezererwa? Buri Imana yayigukubita nimba urimo uramusabira inkoni yo gucika amaguru yose, ese buri Imana wowe yikuzaniye inkoni burya wowe wayemera? Ibyo udashaka kuba gukorere ntukabikorera abandi. Ibyo udashaka kuba gukorera ntukabikorera abandi nawe. Uzi ko iyo nkoni yo gucika umutwe nawe udashobora kuyemera. Uzi ko iyo nkoni mbese yo gucika amaguru n'amaboko ko nawe udashobora kuyemera. Uzi ko iyo nkoni yo kugwara indwara yo gupfa nawe ntabwo wayemera. Ni gute wabwira Imana ngo iyikubite mugenzi wawe? Ni gute wabwira Imana ngo ibikore mugenzi wawe? Ba Kristo, niba ko kuri umukristo nukizwe neza, kizwa neza yo magambo y'amanuze yapfuye ateye iseseme, mwirirwa musenga mukanafata n'amasengesho yo kwiyiriza mugenda kubwira Imana ngo igire nayo bagenzi banyu. Ndakubwiza ukuri, numva yari ntishobora kubikora. Ayo masengesho yanyu ntabwo yageze mu ijuru. Icyo ndakubwira rero nuko ndakubwiye ko amasengesho yawe, ayo masengesho y'ibinyoma y'ububeshi ntabwo yageze mu ijuru. Ntabwo yageze rwose, kubera ko Imana ni Imana. Ntabwo yakora ibyitegetse. Ntibibaho ngo we ngutegeke Imana ngo Mana nkubite uri uku. Imana ntishobora kubikora. Nimukizwe neza, mureke kwipfuriza nayo bagenzi banyu. Nimba uzi ko iyo nkoni nawe udashobora kuyemera, ni kubera kuri kurayipfuriza mugenzi wawe. Nimba uzi ko Imana igukubise iyo nkoni yo gucika umutwe, byonyine nubwo ari ugucika urutoki ntabwo ushobora kwemera, none kuri kurayipfuriza mugenzi wawe. Ni kubera iki mwe ndati ndikunda kubaza wewe, ni kubera iki uri murayipfuriza mugenzi wawe ngo ayikubitwe? Wewe ubwawe umviriza, tureke gufyinata, ukuzugufyinata. Kandi ni seriye kuko Imana mbwiye ngo ndababwire. Ese niba uzi ko inkoni babaza, wewe uri umukristo, umaze igihe mu bukristo, uzi Kristo, uramuzi, urazi inkoni y'Imana. Imana igukubise, urazi iki gukubitisha? Wewe ubwawe urazi iki maze gukubitisha umaze gukora ikintu cy'Imana idashaka? Urazi inkoni imaze gukubitisha. Wewe kubera umaze gusobanukirwa inkoni Imana igukubita. Wewe rero uca ushaka ngo mugenza wawe Imana imukubite, kandi wowe ubwawe umaze kumenya inkoni y'Imana. Mwene data, iyo mitima mibi nimuyikure. Nimukuri iyo mitima mibi, mukuri izo jaruzi zibuzuyemwo, mukure kabisa ibyo bintu bibi bibapakiye mu mitima yanyu. Muvyikure ko kubera ko Imana ntabwo izakora ibyo muri ko murayisaba. Mufite imitima mibi mwebwe, mufite imitima mibi. Nta soni ushobora gusenga Imana ngo Imana ngigire nayo mugenzi wawe kweri? Ngibyo afite mu iduka babyibe, abura amafaranga afite bayibe, inzu afite zishe, igihe cyose afite cononekare kubera ko yakugiriye nabi. Yamara ijambo ivuga riti ngo nimubabariranire niho nasomo ijwe z'ababarira. Mwebwe mugenda kubasenga ngo Imana ibakubite. Kubera iki mubasenga ngo Imana ibakubite? Hakubasenga ngo Imana ibabarire, mwebwe mubasenga ngo Imana ibakubite. Hakubasenga Imana ibakure mu ibyo byaha bibi, n'icyo cyagukoreye Imana igira iki imukure mu ibyo bintu bibi. Mwebwe mubasengera ngo Imana ibakubite. Kubera iki? Wewe kitagukubise, kuva igihe wakibiye wowe kitagukubise, kuva igihe wagasambaniye wowe kitagukubise. Wowe ni umusambanyi kandi witwa ngo uri pasiteri.
we niwe umusambanyi kandi witwa ngo uri represent. Wewe niwe umusambanyi wewe. Ujana Bibiliya we niwe umusambanyi witwa ngo uri umuririmbyi. Kimana itari kiragukubita se. Ujya ngo ntikirakureba. Ujya ngo nikureba. Ariko ndakubwira umusi yakuvugutiye umuti uzawunywa. Umusi Imana yakuvugutiye umuti uzawunywa. Uzanywa kandi izakuvugutira umuti ushaririye. Wowe urikura bikora uzi ko ari n'icyaha. Urimo urabikora uzi ko ari n'icyaha. Ariko ngaho muri ko masengera abakozi Imana bagenzi banyu. Mana mugira uku, Mana mugira ukayiwe. Ndabwire ibyo muri ko murasengera abagenzi banyu. Imana ashobora kubizungurukana ikabakubita ku mitwe yanyu. Nta soni mufite. Hamagenda mugatarika amagambo muri ko murasabira abagenzi banyu nabi. Nta soni mufite mukwiye kwihana. Nimwihane musubire ku Mana. Musabe Imana imbabazi. Nimwihane, mwihane musubire ku Mana. Naho ubundi Imana izabakubita izabamena ayo mabinga. Imana izabamena ayo matama izabakuraho. Ibyo bintu kurasabira mugenza we nibyizaciza nibigukubiteho wewe. Uwo uri ko musabira nta Mana azi. Nta kumusengera Imana yimenye aha uri kwashaka ngapfa apfiriye mu byaha. Wumva utari umwicanyi wewe. Uri muramusengera ngo apfiriye mu byaha kubera iki? Kubera iki? Wewe Imana itakuretse ngo upfire muri bwa burozi bwawe. Imana itakuretse ko wari umupfumu, Imana itakuretse ngo upfire muri bwa bupfumu bwawe. Wewe wajyamana n'abagabo bangaye, wajyamana n'abagore bangaye. Niko Imana itakuretse gupfire hariya waruri. Imana yarakuvanyeyo. Ariko nawe ushaka ngo abagenzi bapfiriye mu byaha. Kubera iki? Kubera iki mwene data? Ese mwakwihanye mukamaramaza? Mwakwihanye mukamaramaza? Amasengesho kwisonzesha y'iyi minsi. N'amasengesho ateye Imana iseseme. Ateye Imana iseseme arashisha Imana kubera ko buri muntu asenga ngo Imana igire mugenzi we nabi, ngo Imana igire mugenzi we nabi. Nibyo bintu kabisa ntoye kubasengera. Ntabwo muze gusenga kabisa basi mupfe musengera abantu Mana hayuriya muntu Mana hari abantu ari mu byaha Mana bakure mu byaha. Ariko mwe basengera ngo Imana bagire nabi. Ndabwiza ukuri mwene da nimba udashaka guhindura ukuntu usenga Imana izakwigisha kandi ukuntu izakwigisha izagukubita kandi ibyo bintu ukuripfuza mugenzi wawe bizakugarukaho. Ndakubwire bizakugaruka uko wabivuze byose bizaza bitonze umurongo atiba no ku mutwe wawe. Nimba bizaba ku bana bawe, nimba bizaba kuri wewe, nimba bizaba ku mugore wawe, nimba bizaba ku buzukuru bawe, ewe Imana nibizi. Ariko ndakubwije ukuri uwifuriza mugenzi wawe nabi Imana ikabikuzanaho. Mumenye gusenga neza, mwihane muve mu byaha. Nimwihane muve mu byaha bene data. Nimwihane mureke iyo mitima yanyu ipfuye. Iyo mitima yanyu mengo sinzi ibintu biyirimo. Mumwirirwa kumuvuga ubutumwa mutabanje kwibwiriza. Mufite imitima yafyikiye. Ngiriya safuriya batekamo, iriya naho nyine ishaje, yirabuye inyuma n'imbere. Niko namwe mumeze mu mitima yanyu. Niko namwe mumeze. Iyo musige musengera abantu ngo bapfe, wibagira ko nawe ejo utazagusiga. Wibagira ko nawe utazagusiga. Uri kurasengera mugenzi wawe agapfe nawe kandi nawe kurindiriye. Ubwo uruzatwara uriya nawe nibwo ruzagutwara. Ese koko muri ko murapfike? Buriya we nta bantu wagiriye nabi. Yamara nimuhindukire. Ijambo narangirizaho nukubwira ngo ari amasengesho y'umurasenga y'ubupfu ntago yigeze aja mu ijuru. Icyo nakubwira mwene data, muhindura uko usenga. Hindura ukuntu usenga. Mwihane kuko ubwami
bw'Imana bwegereje. Amasengesho yo kwisonzesha y'iyi minsi n'amasengesho apfuye, ntago ari mazima. Dusenge Imana. Buri muntu arazi ukuntu asenga, buri muntu arazi ibyo arimo aravuga, buri muntu arabizi. Dusenge Imana. Uwera Mana ya Israheli, ndagushima ndaguhimbaje ko aya magambo duhaye. Mana waremye ijuru n'isi, iyo abatari wowe simba ndabishoboye. Ariko Mana uri Uwiteka, urakunda abantu bawe, urakunda kubahanura kugira ngo ntibazibarimbuke. Mwami urakoze, ndakwingize Data. Mwami Yesu uherekeze n'amagambo yawe kugira ngo agende ashikire banyeneyo. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Uwiteka Imana n'abageneza kandi n'abahumugisha abahe guhindukira.